dobri ljudi, sunce vječno sija. Nasmiješena lica svuda volim gledati ja. Ako želiš biti dio sreće te, ti ćeš onda glasat za mene. Za tebe! Na polja vinogradi, ovdje rodi sve. Obećana zemlja, to je, tu je najbolje. Patke tuste, svinje masne, koke pečene. Obećana zemlja, to je najbolje. To je najbolje. Dobra hrana, vrisna piće, samo služim ja. A kad dođu gosti moji, uljepće ću im dan. Я люблю каждого, у кого есть деньги. Солнце, море, пароход, берег, дом и штенги. Krupne ribe, mriža, lovinja. Sretna ribare, lovim puno velikih riba. Eha, bogat! Učit sin, učit štam, uce skupljam ja. Kad je skupim dovoljno, adios, goodbye. Obećana zemlja, to je, tu je najbolje. 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 Jutro, sosjed. Ide li? Gura se. Šta radiš to, Prljavo. Ajde, daj ovo, skoči mi pod Dorina, Peter, kod Josina, tu. Gdje da skočim? Tu, kod, šta? Tu da skočim. Skoči kod Josina, donesi mi Dorina, Peter. Tu me šalješ ovo je metar i po da idem donijeti. Pa što ne odeš sam? Šta, bunim se. Šta si rekao? Dorina, Peter. Jednu Dorinu. Da. Gdje si li počeo? Nemam novce, urce nemam. Dao bi ja tebi, evo. A onda daj, evo. Ali mogao si kupiti ili Pa možda tražiš? a gdje, nisam, da sam dobio plaću, kupio bi. Kad si ti počeo raditi da dobiš plaću? Evo. A unaprijed se može dati plaću. Ali Hoće nemam moća, Hoće da ti posudim? Dobro, daj, ajde, posudi, ajde. Okej, posudit ću, tako trebaš. Dobro, ajde. Pitaj, ja ću te uvijek dati. Dobro. Evo.
Evo, koliko ti trebaš? Daj, Koliko trebaš? 400, koliko imaš, daj. Nemoj pretjerivati. 200. Evo ti 200. Odlično, hvala. Ali na plaće ćeš ti platiti. Ja tebi 200, vratim, Ma odmah ne, plaćam. 300 ću ja odbiti od plaće. Kužiš, Šta 300? 300 od plaće? Sa kamatima ću ja od plaće, kako se zove, smanjiti 300. A koliko su to kamate? Ti si meni sad dao 300, ja ću tebi vratiti 300, ja uzimam 300, čokoladu nek on zapiše tamo u te. Ne, daj vrati me, ovo je 100 od Durina. 100 Dorina. Da, ovo je što sam ti dao, to za Durina 100, jel tako? Dobro, Ok, imaš sad 200, to si mi posudio. da, vraćaš mi to 300 i to ću ja odbiti, Dobra, aj ne moraš ti 300, ništa dobro, dobro. A Evo. tamo kako da kupim Dorinu? Na tekice recimo. Dobro. Imam ja tamo račun. Znači, sad si mi dao 200. Zapamti, 200 uraca, 300 odbijem od plaće. To zapamti. Što si takav čovjek, to mi nije jasno. Da, to sam takav čovjek. Jel ti radiš kod mene ili ja kod tebe? Dobro, okej. Hvala ti, čovjek si. Nema ni čemu, samo i drugi put. Nisi li počeo raditi, hoćeš? Šta? Daj, Anđelko me šalje Dorinu bitter jednu. Imaš pare? Šta, zašto? Dužan je, ko Grčka je dužan. Pa dobro, ajde, evo, daj, dones Dorinu jednu, ajde. Ti mi stvarno tu me šalješ, ovi pola metra ja moram... Daj. Ajde, vadi teku. Šta je sad? Vadi tekicu, ajde. Rekao je da donesem jednu Dorinu, da ćeš Daj, ti zapisati. plati to Pa više. to su moji novci, to sam ja dobio za plaću. I šta sad? Vadi teku, zapisuj, Opet? ajde. Čitava teka je njegova. Gdje je on? Ne znam, ja nemam s tim ništa, kažem. A šta si ti došao na početovanje? Šalje me, on me šalje. Ajde daj da to potpišem i da njega potpišem. A? Nikad više mi ne S njim ti to Nikad rješavaj. više mi ne bude. Jezušno. O sveći Božni. Ured predsjednika. Aukciju slike. Gala večerom. To je. Dajmo da robijaju. Dolazak obavezan. To meni zove telefon. A? O Bože. Oh, Hans, wie geht's? Sehen wir uns heute Abend dann? Keine, večeras ne mogu. Keine, zeitlos. Warum? Ich komm zu Foto, Auktionen Foto. Wir sehen uns morgen. Morgen, wie kam zu Hause mit mir und wie općem ugora lovit. Može? Tschüss, ade. Aj, Bog, Hans, Bog. Da upišem, a? Dobro. Ej, Uppsala, a? Glavni grad Finske. Slušaj, imaš baterije? Kakve, imam. Daj mi neku četvrtastu. Četvrtastu. Evo ova ti, dobra, ovo je super. Jel nova? Nova. Joj, Evo sad je otvorio prije minutu. ništa. Šta? A stajala, ajde, daj mi zapakiranu bateriju. Sad sam je otvorio, nema... Nemoj to, ni mene, eto. Provjerit ćemo. I šta sad? Ako ne valja? A ja? Dobro. Dobro, A onda uzmem. ne trebaš više. 5 uraca. Koliko? 5. Zapiši ajde tekicu. Jo, Danilo, baš ste mislio reći, malo previše te ima u tekici. Pa kad pišeš volka slova, A sitno nije nego, upiši. brate, gledaj, već 10 dana na tekici. Upiši sitno, sad će biti, ajde. Ajde, još danas i nemoj mi više, molim. Nemoj mi prijetiti. Ne prijetim, nego... Ajde, Bog, znaš, mislim, Bog, ja od Bog. nečeg živim isto. Ne seri, nego lijepi. Jel se gura, predsjedniče? Jel se gura? Pitaš umjetnika jel se gura, ko da sam Kovino pojasar. Da li se stvara? To je pitanje. Da li se stvara? Stvara se, stvara. Kako se zove slika? Žena s djetetom
a dijete plače jer ista nije obavila svoje dužnosti na vrijeme. Aha. Radi se o impresiji. Ne, vidim da je to impresija. A razumiješ te u slikarstvu? Pa malo ovo što ja imam kod kuće. Šta imaš? Nisam znao za to. Imam jelena na pojlu, imam veliku metar, oko metar i 20. Čijeg imaš jelena na pojlu? Vilera. Kako ste zadovoljni s Polonijem, predsjedniče? Ne radi to ništa. Da nisam bateriju, kad ne isporučuju s baterijama. To ćeš ti lijepo vratiti od kud si uzeo. Znaš, to ne radi. Evo ga. Pitajte ga nešto, predsjedniče. Šta radi sad? Radi. Kako se zove, rekao si? Polonije 9000. Muško? Pa je. Dobar dan, Polonije. Dobar dan, predsjedniče. Dobro, ali to može i papigu. Mogli smo papigu kupiti za 100 uraca i gotovo. Pa pitajte ga nešto teže, predsjedniče. Samo slobodno, samo dajte, slobodno. Kojom metodom je René Descartes... Predsjedniče, normalno, ne morate ne gleda on vama u usta. Samo normalno, pitate kao slikate i pitate. Kojom metodom je René Descartes ogolio stvari koje su možebitno nisu istina i kojom metodom je došao do istine? Šta je, Descartes? Kažem, kojom metodom je René Descartes došao do jamačnosti što je istina, a što nije u raspravi o metodi? Aha, mozak mi blokirao. Dobro, nije se još zagrio malo dok se lampe zagriju i to. Šta ja znam. Pitat ćemo sutra, te baš skroz teško to. Dobro, nešto lakše da ga pitam. Pa nešto lakše, pa ne. Tek sam ga upalio. Tko je izumio parni stroj? Aha, Parni, na paru stroj koji je izumio. Ma daj, nemoj, Danilo, molim te. Pa dobro, dok se zagriju malo lampe, bit će on ko Bog. Idem ja idem vidjeti je li sve u redu sa ga. Ajde. On ništa nije platio. Vidite je imao i ovi minerali. Još jednu rundu imao poslije. Daj mi konjak. Molim, ko ste rekli? Koji pijem brandu, ajde. Jesmo sve, dečki, ili imamo sve u glavi? On ima sve u glavi. Slušaj me pozorno sad, gledaj. Peče ovaj. Dam čir garan. A kako ne bi imao? Slušaj me sad. Sve hoću da je svojim redom ide. Predjelo je šta? Koverta. Nije prvo predjelo, nek se prvo na pladnju ponudi šta? Mi smo mislili... Aperitiv. Travarica, loza, sve ovo redom. U fine čašice, sve da su male, nemoj mi u velike čaše. Onda ide Predgovor. Evo, čekaj. predjelo. Napiši. Nemoj mi šekaj. Zapišem sve to. Daj. Pišite natuknice, pišite. Znači, prvo ide... Aperitiv. Dobro. Piši aperitiv. A šta ću to? Ovo isto zapišem. Krpu mi daj, ne mogu nikad ustati. A? Poslije toga mi smo mislili... Predjelo, dobro. Predjelo, nemojte mi seljači. Nismo mislili malo ono štapići, čips. Ništa. Ti samo slušaj i piši. Predjelo, kavijar, tost, maslac. A nemoj kavijar da mi je pokvaren i crn, nego crveni, svježi kavijar. Prošli put nisi stavio u frižider, sav crn kavijar. Šta ja nisam stavio? Sve sam bacio. Tišina. Prošli put ja nisam Tišina! tu. Dobro, okej. Kavijar, toast, maslac. Piš. Zapisao sam. Nakon toga toplo predjelo. 4 francuska jela imamo. 4 formaggio, 4 stagione i flash Gordon Bleu. Čega se to? Evo čega se, znao sam da ću to pitat. Da. Šnicla, da čujem Gordon Bleu. Gordon Bleu. Znaš To je ble, to je od ovce. Tišina. Ne od janica. Normalna šnica, Janica. brate, svinjeća.
i unutra ćeš staviti šunke i sira i fino pohaš. Znaš kako se Evo poha? vidiš kako to je jednostavno, da. A ima kuharica, to će ona... Ne, moram biti pod nadzorom. Quattro Ko stagioni, treba biti Ti pod nadzorom? zapiši pa se. tišina, brate. Evo. Quattro stagioni, Quattro stagioni, quattro formaggi. Quattro stagioni, francuski je šta? 4 sira. Farmaže napiši. Nađite 4 vrste sira i na oval. Znaš kako janjac mora hrskati? Da hršće, da ti ovo od vilice ovdje ti u glavi ti je cirkus koliko hršća janjac. Hoću malo krumpira ispod ono da se Ispod, cijedi. normalno, to je ko broj 1. Pa šta? Pa je ti tvoj predlog, Pa moram šta moj slušati predlog? pažljivo da ja ne dobijem na kraju. Molim te, A napiši ti i ćeš to. dobiti ovako i onako na kraju. Ti nećeš Jedi ništa dobiti. kikriki ti. Platit ću dobiti, samo da Okej, znaš. okej. Janjac mi je najvažniji. Koliko Sve. kila vuče janjac? Koliko? 50. 50 i... Šta veće, to je dobro. 10, Doktora te 12, spašavalo 50. 10 do 12. 10 do 18. Kako povuče? Ali ovisi kakav ima pedigre. Potpiši ovaj pedigre. Nema, to moraš ko sunce mora biti janjac. Da ne moraš uopće žvakat, da hršće, da samo mrdaš ušima i ide sve. Čuo, kosti bijele ko papir iz faks aparata. Sve okej. To je što se janjca tiče. Otićeš u Maksanov svinjac. Znaš gdje on drži ključ? Gore kad otvoriš stalu, gore na onoj gredi. Otvoriš i šta, trebaš doći oko 7, pola 8 na večer. I on sad ima mlade, to ti je 2 tjedna najljepši je ovakav. I oni onda šta rade? Čučaju mamu. I onda s baterijom polako do njega, ne smiješ ga probuditi. Nego nije sad 5-6, odvojiš koji je najljepši. I samo ga skineš sa svih, da pukne onako. On će pustiti, pukne i brzo trk, ne smije se probuditi. I ti ćeš pripremiti ovdje lonac vrele vode, onaj od vešplava, onaj plavi. Čuo? Zaključan. Sve okej. I on kad doći i otvori da nešto, mi odmah u vrelu vodu, da se, samo se stegne ovako. I pripremit ćeš lance ove od guma, zimske ove lance. Pofuriš ga ovako, ga samo izrajbaš malo u vreloj vodi, da mu padne ona čuča s leđa i to, i odmah na kolčić. Mali lijepi kolčić, gore delišes pripremi za čvalje i dok se peče, nemoj da mi pregori. Nareži ga malo ko kruh 3 puta nožem po leđima da mu pukne ono i s pivom nikako, osim otpiješ malo, gutljaj. I ko pita pljuca kad se radi. I to je iznenađenje. Serviraš odmah na kolčiću. Stavimo zapitno, napravit ću ja kao dječka zabav. Dobro. Onda se on guli odmah s kolčićem. Je li jasno to? Jasno. Ajmo u glas. Je li jasno to? Jasno! Daj konjak. A koga ja da pišem na ovu konjačicu? I pusti to. To je življe. Na meni. Na tebe da pišem? Na meni sve. Evo ga. Recite, aperitiva, rakija, biljebuka, šljivovica, lozovača, vodka, egzotik, konja. Dobro. Imate pepeljare, sve tu? Je. Recite od aperitiva, rakija, šljivovica, vodka, konjak, branuna, Osmih najbitniji. Recite od aperitiva, rakija, biljebuka, šljivovica, lozovača, vodka, egzotik, konjak, brandu, Napoleon, kurvo, azije, biljni, liker, gorki, peli, štok, reker, kontro, vermut, kampari, martini. Anđelko! Evo. Dobro večer. Slušaj, Šta je bilo? ako još jednom dođe motor si.
Ali to on radi... Gotov si. Šta, zašto, zbog čega? Šuti. Molim jedan pljesak za predsjednika. Hvala. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Možete sjesti, sjedite se. Sjedite. Hvala lijepo na posjeti, na odzivu, na onom što je u svakom čovjeku najbolje, a to je večeras isplivalo iz vas, a to je dobrohotnost, dobrovoljnost i osjećaj za zajedničke potrebe. Vidim da neki nisu došli, vidim prazna mjesta. Međutim, prazna mjesta što govore nam? Što nam govore prazna mjesta? Pa nema ljudi tih. Da, nema tih ljudi. I ne samo to. Nego nam govore da nisu svi svjesni važnosti ove dobrovoljne gala večere, a dobrovoljno se je moralo doći. Prema tome, nisu svi svjesni u ovoj državi koliko rupa treba zakrpiti. Nešto više o prihodu, o tome gdje će ići prihod od slike i od gala večere, reći će vam Danilo Komarča, zvan Vratina. Izvolite. Dragi gosti, dragi uzvanici, primjećujem da neki od vas možda nisu mogli doći. To ćemo riješiti ponaosob, sa svakim od ljudi koji nisu ovdje prisutni, jer akcija je bila dobrovoljna, dakle moralo se pristupiti. Ali, evo, neka. Vidit će oni da im to možda i nije bilo najpametnije. Ali, u svakom slučaju, meni je drago za vas ovdje što ste se skupili. Vi naravno znate zbog čega smo ovdje. Ovdje smo iz prvenstveno nekih humanih razloga. Zašto? Zato jer je ovo usko vezano, jer je uz ljude, humana je akcija, ljudi u nekom prostoru, neki prostor oko nekih ljudi i tako dalje, da sad ne dužim. U svakom slučaju ukazala se vrlo jaka potreba, kao što se to već godinama pokazuje, da ima nekih prostora u našem gradu, u našem ovom lijepom gradiću, koji svi koristite, jel tako? Svi ste vi barem jednom bili u zatvoru, koji ne služi samo meni, služi naravno i vama. I znate da se čovjek i ugodnije osjeća i ljepše mu je i bolje ako je zatvor šta? Čist, ako je šta? Opran, ako je šta? Ako ima, jeli, sve ono što je potrebno da se čovjek u njemu ugodnije osjeća. Iako možda nije nekad situacija da vam je ugodno, jel? Ali, evo, ova akcija će pomoći, ako ništa drugo, da uredimo taj prostor vrlo velike vrijednosti. Mi smo ga godinama već nucali, habali, kroz njega su prošli mnogi ljudi, gotovo svi stanovnici osim najmlađih ovog grada, pa evo sad se pokazala i potreba da se ponovno obnovi. Jer šta, možda najviše o toj potrebi govori jedna anegdota, ovako, evo šta je bilo prošlo ljeto, prošla sezona, tuče mi ovako jedan mlađi par iz Njemačke, prebijam i kad u jednom trenutku žena, kako je bila okrenuta prema zidu, kaže, otkud vam, kaže, tolika vlaga na zidovima? Kažem, neugodno mi je bilo da ću u zemlju propasti, stvarno zidovi su malo, pošpricani i tako. I ja da se izvučem, kažem, pa normalno da je vlaga, kad sam poljevo ovog prije vas Šveđanina da se osvijesti. Dakle, od svega da, to je baš... Ima, mislim, anegdota. Ima anegdota. Kaže.
Ima još, pa normalno, malo moramo da razbijemo malo atmosferu. I bila je još jedna ovako zgodna, kaže ovaj jedan, kaže Šveđanin što prebijan već leži, kaže, a zašto niste malo plafon kao, i tako se ne može pomaknuti, samo u plafon gleda. A rekao, nismo stigli, nemamo tako visoke ljestve. Taj mi je dobar, da. I šta sam htio reći? Dakle, dobro, srčano, sa svom voljom i snagom sudjelujte u ovoj akciji, jer svi prikupljeni ti novci, koliko god to bilo, pa ljudi moji, to neće ostati meni. Ja neću još dugo, ja možda imam još 10 godišnjih odmora do smrti. Dakle, taj će zatvor vama ostati, vaša djeca će sigurno isto ići u taj zatvor i sigurno će se bolje osjećati ako je lijepo okrečeno, ako su novi pendreci, ako su nove lisice, ako su nove brave na vratima. Koliko si ti puta sam izašao, ja nisam ni primijetio. A dobro, nije niko ni pitao. Da, izađe čovjek sam iz zatvora, jel, nije brava bila i tako. Svi ti novci će, vjerujte mi, biti uloženi na pravi način, imat ćemo novi zatvor, novi prostor, vaša djeca će biti sretna kad budu u njemu, ipak će biti u lijepom, uređenom, sanitarni čvor i tako dalje. Pa vas molim još jednom da onda svi srčano, jeli, pristupimo. Tako je, bravo, bravo. Bravo. Ja sad opet predajem riječ našem predsjedniku koji će onda i započeti ovu aukciju slika. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A što drugo jedna duša umjetnička može ponuditi narodu ili napretku za boljitak svih, nego da se izrazi umjetnošću, da se izrazi kao umjetnik čovjek. Sada ćemo zato preći na aukciju slike po imenu žena s djetetom čije dijete plače jer ista nije obavila svoje dužnosti na vrijeme. Slika je iz moje rane faze, takozvane telofaze, i ona predstavlja vrhunac mog umjetničkog dometa. Ja bih zamolio Anđelka da otkrije sliku. Slika majka s djetetom koje plače jer ista nije obavila svoje dužnosti na vrijeme nastala je u fazi kada sam promišljao svijet, ulazak forme u sadržaj, sadržaj bez forme, formalni sadržaj itd. itd. Da li možda ima pitanja u svezi slike? Recite, Krivokuća. Ja bih pitao prvo gdje je tu majka na toj slici? Zašto ja ne vidim majku? Zato što ne gledate umjetničkim očima. Da ste umjetnik ili umjetnička duša, vi bi vidjeli ne majku kao formu koja je nebitna. Forma majke je nebitna. Ovdje se vidi majka sa svim svojim strahovima i ljubavlju prema djetetu. Ja sam nacrtao strah i ljubav i dodavši im formu koja eksplicitne ne znači ništa eksplicitne, ali je ipak u svojoj biti forma ta koja umjetnost veže za određeni osjećaj mimo forme i svakog drugog razglabanja prostornosti unutar iste. Da vidimo. Dalje. Recite. Ukoliko budete u budućnosti nekakve slične akcije bazirane na umjetnosti organizirali bi, ja sam za. Dobro, hvala lijepo. Hvala lijepo. I držim fige da... Hvala lijepo. Nadam se da ćete aktivno sudjelovati u aukciji, u licitiranju. Recite, Krivokuć. A gdje je dijete? Ne, očito ne razumijete. Gledajte, ja sam nadrastao u svojem rastu kao umjetnik. U umjetničkom rastu, dakle, produhovljenom rastu, ja sam nadrastao potrebu forme. Dakle, nema potrebe da oči prepoznaju formu, kad je onako sav kolorizam njenog osjećaja, vezanosti uz dijete i njenog propusta, jer dijete plače, jer vidite ove tamno-zelene poteze, to je taj plać koji je ne samo zvuk, ne samo posljedica djetetove tuge, nego je taj plać poprimilo i formu koja je isto tako forma moje duše prepoznaje kao formu.
Dakle, nema forme. Forma se nasplinjuje pred osjećajima koji isto tako dobijaju formu, a unutar suptilnog kubizma. Ma bravo, bravo! Ne, zabio sam čaval, samo bire van. A sada, dok licitirate i dok dižete cijenu, jeli, ja ću se potruditi dignuti, da mi se digne da što više sredstava se ulije u zatvor. Poslužite se i specijalitetima naših krajeva. Bravo naših krajeva. Eto tako, štovani građani, štovani ljubitelji umjetnosti, a i svake dobrovoljnosti pače, želim vam ugodno druženje uz naše specijalitete, a i naravno da vidim što više ruku u zraku, što više ruku u zraku, to više novca slijeva za ovaj humanitarni plemeniti cilj obnove zatvora. Dakle, početna cijena ovog predivnog dijela, ove krasne Venere, ove ljepotice sa djetetom koje plače, a dijete pritom plače jer nije obavila svoju dužnost, iznosi 5000 uraca. Dakle, samo 5000 uraca. Za sad imamo početnu cijenu ove ljepotice. Da li imamo nekoga za 10.000 uraca? Da li vidim nečiju ruku? Gospodin Krivokuća, 10.000 uraca nudi gospodin Krivokuća. Dakle, zadnji ponuđač je gospodin Krivokuća. Ja čestitam gospodin Krivokuća. Gospodin Krivokuća nudi 10.000 uraca. Da li imamo nekoga za 40.000 uraca? Da li vidim nečiju ruku u zraku? Da li vidim nečija ruka? Da li možda, jako je napeto, da li možda vidim 40.000 uraca nečijih? Evo, gospodin Krivokuća, 40.000 uraca. Gospodin Krivokuća, ja čestitam gospodin Krivokuća. Čestitam gospodine Krivokuća, bravo. Nisam znao da ste toliki ljubitelj umjetnosti. Bravo, čestitam gospodine Krivokuća. Krivo sam imao vama. 40.000 uraca nudi gospodin Krivokuća za ženu s djetetom koje dijete plače, a i zato što ista nije obavila svoje dužnosti, tako se slika zove. Nadam se da će vašu brijačnicu divno krasiti ova slika. Međutim, vidim da se drugi mrgode, htjeli bi oni ući u trku. 100.000 uraca, digli smo na 100.000 uraca. Da li vidim ja to 100.000? Jamačno vidim 100.000, netko već, nečija ruka već u mozgu je odlučila, dignuti se visoko u zrak. Da li vidim borbu ispod stola s nogama, tko će prvi do 100.000? Ne bojte se, momci, ima slika za sve. Da li vidim neču? Nije to ruka, to 100.000, bijednih 100.000. Da li vidim 100.000 uraca? Da li me oči varaju ili to igra svjetla i sjene? Ili ja vidim nečiju ruku koja vadi 100.000 uraca u zrak, jel? Da li imamo 100.000 uraca? Čini mi se da sam vidio neke tamo sumnjive kretnje za stolom, da je 100.000 uraca već jako blizu. Dakle, 100.000 uraca je postignuto do ovog trenutka za ovu predivnu sliku. Da li netko nudi 100.000? Imamo 40, da li neko nudi 100? Da li vidim nečiju ruku, pomoćnicu, ruku koja ljubi umjetnost, ruku koja štuje umjetnost? I gospodin Krivokuća. Bravo, gospodine Krivokuća! Bravo, bravo, bravo! Gospodine Krivokući, prodana je slika za 100.000 uraca, prvi put, drugi put, treći put. Čestitam, Pajo. Čestitam.
Čestitam gospođo Krivokuća, sliku ćete dobiti koliko sutra, a isplata je, dakle možete položiti novac odmah u roku od nekoliko sati na ruke gospodinu Vratini i neće biti problema. A sada u tu čast, kao specijalitet večeri i iznenađenje za našeg slavljenika, običajno zemaljsko samoniklo pečeno kozle. Bravo, Pajo! Bravo. Krivokuća je ovdje onaj, jeli, kome se jeli treba pljeskati. Bravo, Pajo! Bravo, Krivokuća. Šta je? Malo smo zločesti, a? Šta je? Igramo pokvareno, a? Dobro, doću ja tebi glave. Šta je? Valčicu malenu io naspi, na maslini galeba tri. Ali jugo i burra nam prijete sad, na oprezu budimo mi. Gledjete se maleno, trči niz žal, upojati magarčicima. Al dolaze vremena opasna, baš zato sam potreban joj.